Hello Asharam Bari, ang Orun Debro Paitonggo 21st December Narokni Amchai Tulasiko Ram Dewan Chaudhary Para Kwai Junal Office Ganawo Takleni Bisi Kwtal Tring na palay na bagay. O Pandanor Luwajinay Rokungka Asharam Bari Tring Committee e Belay Hambay Mayaforo Sini Muchang Minister Sar Unimes de Burmana Bini Naikul Muni Bisin Tino o Tring ni Panda Kotor ke palay jagna Pumito Hambay Hi, ang naroni khatuk sa parmitariang te phainai buskang 20 December ro ang phai tongo Tulashikor Ramdewan Chaudhary Parawo Khwai Journal Office ganawo Advanced Tring palina bagai o pandano lo ajenai rongkha Asharam Bari Tring Committee te bele hambai maya foro chini borom kenang Minister Sir Animesh Debermano bini naikol muni bising tino mo panda kotor ke puila taklai palai jana thangi tongo jotono phaina bai kobok jao hambai Hello khulumbai kha Asharam Bari amjoni jota takokre buksongno ani khakha amte chibaya faro phaine 20 December amroni amse phaitongo abo hunke Tulashiko Ramdewan Chaudhary Parawo abo hunke Khwai Journal Office ni ganawo taklai ni Tring Bisi Kwtal lamsamai baki o pandano luwajinai rokungka Asharam Bari Tring Committee tei belakina hambaya para musulo sini borom ganang Sir Minister Animesh Debermano o pandano kotor ke palanya ni bagi ya prisyaman bagi hengke norok jottobai ajakan malayani malai hambai Hello Asharam Bari ang Shortest Deberma norok ni amchayo final night 20 December chini Tring Bisi Kwtal advance lamsamai bagi Hai ingkha hangke Tulashiko Ramdewan Chaudhary Para tai belaki hambaya farna muchungo chini Tring Committee rokno juno naito kasha panda khonsai Rwchapkwrwng ni chef lai ma ba tai bo pai fly tai khakchang hambai na muchungo jeni fan bai jeni luwa jimung ba jeni cha tumung ba jeni opanda jeng khai manna naito chini khachuksa Minister Sir Animesh Debermano sir belaki hambaya farna muchungo belaki hambai sir tai norok jotono poi mungnarugo o panda wa jotono pai jingwai baksa gerung pai na jotono belaki hambai Hello Asharam Bari jotono no kholomo ang mono devi jamatia nerokne amchai Tulashiko Ramdewan Chaudhary Para khwayo taklai Bisi Kwtal Tring no palaina bagi phai tongo o Tring pandano songsanai rokungkha Asharam Bari Tring Committee te belai ke hambai maya faro chini borom ganang Minister Sir Animesh Debermano bini naikol mung bising tino chini Bisi Kwtal Tring haham dodam khai palai jangna thangi tongo apuni bagi rangchak ni takuktei bukok samno ang kobok na mo chugo norok bo haino jengbai baksa Tring Bisi Kwtal na palai na bagi khaidi hambai jotono Hello, Asharam Bari ni Lupuro. Ang debato tiyo kahit tugo. Nung ang tayo, Ramdewan Chaudhary Para Abduna Lopi ko gana wo. Tring Bisi Kwtal pala gani bagi kahit tugo niro ko baksa. Ay tayo orang Tring luar dinay dong ka Tring Committee Asharam Bari ni. Ay tayo ang sampai ya pa naman Naikol mo rogi bisiti o Tring Bisi Kwtal pala jana ay bagay kono pai playa hambay rotno khumbai Taklai bisi Tring panda kotor ke 20 December Tulashiko Ramdewan Chaudhary Parao ani team Asema musical band te ang sagbay tanggurin phai tongo tai belai ka hambai Asharam Bari Tring Committee ni joto members sono o panda boni bisiti te especially thankful Tipra Hasteni tabungni bolong bedeng monthly Animesh Sarno bini naikung bisiti o panda khaijana nai tongo tai jotono na humble request ani team ningri panda on jotono paisu pari sini team Asema musical band phai tongo malai dene 20 December tapok dio date no muitu khaidani hambai Kulano khulumya foro takuk te bukok samno ang istri Debermano phai tongo norokne amchayo Tulashiko Ramdewan Chaudhary kanno o pandano songsanai rokno belaki hambai Asharam Bari Tring Committee no tai belaki na hambai maya foro borom Sir Animesh Debermano bini naikol muni bising tei o panda belaki no kotor ke palai jana thangi tongo norok phai ki ang bo phainai par malaya pandana pakulai Hello Asharam Bari ang phai tongo 21st December norok ni amchayo Tulashiko Ramdewan Chaudhary Para Khwai Journal Office ganawo
takle ni Tring bisi ketal palai na bagi o pandano luar jenai rokungka Asharam bari Tring committee te belai ke hambai maya ko chini borom bana minister sar onimes da parmano pili nai kolung bai no o panda Tring ni o bisi ketal panda palai jana thangi tongo hambai. Hello Asharam Bari, ang Mahiliga. Hai tunggu 21 December ni ang sayo Rwchapkwrwng Dewan Chaudhary para Koijono Lopez Ganawo takle ni Tring bisikatalo palinan bari. Hingke o pandano luajine rongkha Rwchapkwrwng Tring committee ro te bele khano hambai maya faro chini minister sa ani mesh debar mano bini naikol mungtino mo Tring ni panda kotor make parai jana ni thangai yang kha khino joto na phai chung bai pal baksa ung phayano hanai ke nora bdati na mala leano 21st December till then kaham ka tonglai baidi hambai. Hello Asharam Bari, ang nong ni khachuksa pinaki deberma ang fight over 21st December nong ni amchai Kwtal Rwchapkwrwng Dewan Chaudhary parawo taklai biskatal Tring palai na bagi. Hello Asharam Bari, chini jadoni musamung bodol team fight tongo norok ni kamiwo advance Tring palai na bagi date hingke 20 December thai hingke Kwtal Rwchapkwrwng Dewan Chaudhary para subjonal office ganawo जों बेलाखेनो तंथगलायजाक नरक नि कामियो फर्स्ट टाइम फाइ Tring पालायनायनि बागै बेलाखेनो हामबाय मारियो आश्रम बारि कमिटि Tring कमिटि मेम्बार्स दङ ताइ बेलाखेनो हामबाय मारियो चिनि बरम गोनां मिनिस्टार सार अरिमेश देबबर्मानो दिनि बिनि तिदुलमं बायनो महाय बिसि केताल Tring पालायजाकनानै थाङै दङ हिंके मालायने नरक बाय 20 December के फानो फाइनान बागै ता बगदि बेलाखेनो नायथदक मुसामुं Rwchapkwrwngनि पान्दांनानै थाङै दङ. Hello Asharam Bari khulumka norok jotono ang sevika monsoi 21st December phai tongo nongni amchayo Rwchapkwrwng Dewan Chaudhary para khwai zonal office kanao taklai bisiktal Tring no palaina bagai khakhayo norok jotono phai manjak phayana hine. Hello Asharam Bari khulumka jotono जों खेरंबार मुकुम बदल फाइ दङो 21st December नरक नि आमचायो Rwchapkwrwng Dewan Chaudhary para khwai zonal office ganao taklai ni Tring bisiktal no palainani bagai pandano luajina rokongkha Asharam Bari Tring committee tai belekhen hambai maya faro chini boron gonang minister sar onimesh debormano bini naikol mungni bisingteino o Tring ni bisiktal kotor khe palaijangan nai dongo sonrok jotono nokoyo phai manjak khaidi o Tring ni bisikatalo chungbai ge belekhen hambai malalainai daktino.